ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишии диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иҷлосии 17-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ баргузор гардид, ки дар кори он намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо, муовинони раиси шаҳр, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, вакилон, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. Иҷлосия бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. аз рӯи масъалаи якум, ҳисоботи раиси шаҳри Панҷакент дар бораи фаъолияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар соли 2023 шунида шуд. иттилоъ дода шуд, ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент фаъолияти худро баҳри иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, дастуру супоришҳои зимни сафарҳои кории муҳтарам пешвои муаззами миллат ва дигар шаҳру ноҳияҳо дода шуда, инчунин вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда, дар 11 моҳи соли 2023 чандин корҳои судмандро анҷом дод. боиси ифтихори мост, ки 17 сентябри соли 2023 дар ҷаласаи 45-уми Кумитаи байниҳукуматии ҳифзи мероси фарҳангии ЮНЕСКО бо пешниҳоди Тоҷикистон 9 ёдгории дигари таърихиву фарҳангии фаромилии долони роҳи бузурги Абрешим, Зарафшон Қайрӯқум, аз ҷумла 5 ёдгории диёри бостонии мо, Панҷакенти қадим, шаҳраки Санҷаршоҳ, Талихамтӯда, низоми обёрии Тоқсанкорез ва мақбараи Хоҷа Муҳаммади Башоро шомили феҳристи мероси фарҳанги ҷаҳонии ин ниҳоди бонуфузии байналмилалӣ гашт. рӯйдоди дигари муҳими сол, ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри бостонии Панҷакент ва иштирок дар ифтитоҳи корхонаи азими истеҳсоли мис дар назди корхонаи муштараки Зарафшон бо иқтидори 300 ҷойи кории нав, мулоқот бо ятимони кул, тақдими техникаву таҷҳизоти нав ва 4 адад мошини ёрии таҷлии тиббӣ ба соҳаи тандурустии шаҳр мебошад. дар 11 моҳи соли 2023 нақшаи қисми даромади буҷети давлатӣ бе назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 101.7% таъмин гардида, ба ҷои 796.4 миллион сомонӣ тасдиқ гардида, ба буҷет 809.1 миллион сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 13.4 миллион сомонӣ зиёд мебошад. нақшаи қисми даромади буҷети маҳаллӣ дар давраи ҳисоботӣ 211.9 миллион сомонӣ буда, иҷроиши он 213.9 миллион сомонӣ ё 101%, яъне 2 миллион сомонӣ барзиёд иҷро шудааст. таъмини рушди мунтазами соҳибкории хурдумиёна, дастрасии соҳа ба имтиёзҳои иқтисодӣ, омили асосии боло бурдани сатҳи зиндагии мардум ва таъминот бо ҷойи корӣ маҳсуб ёфта, фаъолият дар ин самт таҳти таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти
ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад. Дар шаҳри Панҷакент шумораи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар 11 моҳи соли 2023 аз аввали ба қайдгирӣ 9090 нафарро ташкил дод, ки нисбат ба аввали сол 191 ё 0.9% зиёд мебошад. баҳри фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ бо ҷалби сармояи дохилии хориҷӣ корҳои муайян анҷом дода шуда, дар ин давра ба иқтисодиёти шаҳр 823.4 миллион сомонӣ сармояи мустақим ҷалб карда шуд. масъалаҳои вобаста ба рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя пайваста дар шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузории назди раиси шаҳр тибқи нақша баррасӣ шуда, ҳар моҳ бо соҳибкорон масъалаҳои пешомада мавриди муҳокима қарор дода мешавад. бо мақсади ҷалби сармоя ба иқтисодиёти шаҳр, соли ҷорӣ сафарҳои кории раиси шаҳри Панҷакент ба ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Федератсияи Русия ва Кореяи Ҷанубӣ сурат гирифт ва беш аз 10 маротиба бо сармоягузорон мулоқотҳо ташкил карда шуд. соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки пешбурди иқтисодиёти шаҳри Панҷакент маҳсуб ёфта, нақши он дар таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаҳои саноат, афзоиши имкониятҳои содиротии шаҳр ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ хеле муҳим аст. соли равон кишоварзони шаҳр чандин маротиба дар маркази вилоят, пойтахти ҷумҳурӣ ва моҳи август дар пойтахти ҷумҳурии Қазоқистон, шаҳри Остона, ярмарка фурӯшгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ барпо карда, дастовардҳои соҳа ва намунаҳои маҳсулоти кишоварзии шаҳрро манзури таваҷҷӯҳи сокинони минтақаҳои мазкур намуданд. соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр дар масоҳати беш аз 29 000 гектар зироатҳои гуногун кишт карда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 101% ё 280 гектар зиёд аст. ҳамзамон дар ин давра дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 4333 гектар картошка кишт карда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 109% ё 359 гектар зиёд мебошад. тибқи маълумоти оморӣ, дар 8 сардхонаи шаҳр 94 тонна себ, 312 тонна пиёз ва 200 тонна сабзӣ барои зимистону баҳори соли оянда захира карда шудааст. бояд қайд кард, ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр 3939 оилаи занбӯри асал мавҷуд буда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 75 оилаи занбӯри асал зиёд мебошад. дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент дар масоҳати 153.9 гектар ҳавзҳои моҳипарварӣ бунёд шуда, дар онҳо ва беш аз 59 миллион сар моҳӣ парвариш карда мешавад. дар давраи ҳисоботӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент 32 маротиба шанбегӣ ва аксияи тозагии маҳал барпо карда шуд, ки дар он 46 000 нафар сокинони шаҳр иштирок намуданд. инчунин дар нимсолаи якуми соли равон 14 маротиба аксияи тозагии соҳил барпо гардид, ки дар ҷараёни он 7200 нафар иштирок намуданд. бо назардошти баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот дар партави сиёсати пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати роҳандозӣ намудани саноатикунонии босуръати кишвар чун ҳадафи чоруми стратегии миллӣ ва дар ин замина ба кишвари саноатӣ аграрӣ табдил додани Тоҷикистон, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ба рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. дар 11 моҳи соли 2023 дар 43 коргоҳ ва корхонаҳои саноатии фаъол ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ якҷо бо хизматрасонии пулакиро ба 4,5 миллиард сомонӣ расониданд. ҳарчанд саҳми корхонаи муштараки Зарафшон дар иҷрои нақшаи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ чун пешина назаррас аст, дар 11 моҳи соли 2023 дар самти меъморӣ, шаҳрсозӣ ва сохтмон фаъолияти мунтазам ба роҳ монда шуда, ҷиҳати таҳкими корҳои ободониву созандагӣ бо маблағгузории ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ, инчунин бо ҷалби сармояи мустақим якчанд иншооти ҷашнӣ сохта шуданд. корҳои сохтмонӣ ва ободонӣ дар шаҳр бомаром идома дорад. дар давраи ҳисоботӣ дар қаламрави шаҳри Панҷакент тибқи чорабиниҳо якчанд иншоот аз ҷумла кӯдакистони хусусӣ дар маҳаллаи Зардолозор, мактаби нав дар деҳаи бостондеҳи ҷамоати деҳоти Саразм, меҳмонхонаи Ашам дар деҳаи
غوسر جامعه دهاتی لایق شیرالی، مرکزهای خدمترسانی طبی زرمد و انصاری در دایره سفرهای رئیس ولایت سوخت به شهر پنجکند اینچنین بیمارخانه استراحتی در دهه چینار پس از تعمیر و تجدید، خانه سلامتی در دهه غوسر، کارگاه استحصال کارکرد پرتاو در جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک زرافشان، خط آب نوشاکی در دهه نورستان جامعه دهاتی چینار، فرودگاه خرد برای چرخبال در شهرک سوغدیان، بینای استقامتی بلند آشیانه با مرکزهای سودا و خدمترسانی مورد استفاده قرار داده شدند. همچنین در این دوره یک مهمانخانه با 20 رخت خواب در یک وقت، پل ماشین گذر در دهه سال جامعه دهاتی ماغیان، کارخانه استحصال خشت مورد استفاده قرار گرفت. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بنیاد 556 عدد انشاءات پیش بینی شده است که تا امروز 313 انشاءات تعیناتی گوناگون مورد استفاده قرار داده شد. عین حال کارها در ساختمان 21 بینای استقامتی بسیار آشیانه با مرکزهای سودا و نقطه‌های خدمترسانی در طبقه یکم، بیمارخانه منطقوی دهه غوسر جامعه دهاتی لایق شیرالی، مکتب برای 240 خواننده در دهه باغچه جامعه دهاتی شینگ، صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی دهه‌های باستانده و یکصده جامعه دهاتی سرازم، بناهای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در شهر پنجکند و غیره ادامه دارد. در نتیجه اجرای سریوقتی وظیفه‌ها و استفاده ثمرناک ذخیره و امکانیت‌های موجوده میسر گردید که رشد با نظام ساحه نقلیات و کمونیکاسیا تامین کرده شود. برای بلند برداشتن سطح خدمترسانی ساحه نقلیات مسافرکشانی، 3 تشکیلات مسافربری مانند رخش تاکسی، یک تاکسی و ارزان تاکسی در شهر پنجکند فعالیت خود را آغاز نموده، همه روزه به مردم شهر و دهات با نرخ‌های دسترس و نقلیات‌های با صفت خدمت می‌رسانند. تامین ساکنان با آب نوشاکی یکی از وظیفه‌های مهم به شمار می‌رود. در شهر پنجکند جهت اجرای خدمترسانی‌های آب و تشناب به اهالی و کارخانه و تشکیلات‌ها به مبلغ 4.8 میلیون سومانی خدمت رسانیده شده است. در 11 ماه سال 2023 محرک‌های تجهیزات‌های آبکشی پایگاه‌ها از تعمیر جاری برآورده شده، 230 صدمه آب نوشاکی و 149 صدمه کانالیزاسیونی شبکه‌های آب و تشناب عوض کرده شدند. در این دوره 8 عدد تجهیزات‌های آبکشی پایگاه‌های آبکشی از تعمیر کپیتالی برآورده شده، با مبلغ 62,000 سومانی برای پایگاه آبکشی تجهیزات‌های نو خریداری کرده شدند. تامین اهالی با شغل پرمحصول یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی دولت بوده. سطح و صفت زندگی ساکنان مملکت به تطبیق با ثمر و عاقلانه آن وابستگی دارد. درآمدهای پولی اهالی و مزد مهنت بازگوی سطح نیکواحوالی مردم میباشد. مزد میانه معاش در 11 ماه سال 2023 موافق شهر پنجکند 2502 سومانی است که این نسبت به همین دوره سال پیشین 107.4% را تشکیل می‌دهد. در دوره حساباتی به مقصد به کار تامین نمودن کارجویان، بیکاران و مهاجران مهنتی به وطن برگشته 20 یارمارکه جایهای کاری خالی با اشتراک نمایندگان 137 تشکیلات و مؤسسه و 3702 نفر کارجویان برپا کرده شد. به اشتراکچیان این یارمارکه‌ها 3900 جای خالی کاری پیشنهاد گردید که در نتیجه 225 نفر صاحب کاری دائمی شدند. در کشور صاحب استقلال ما به شرافت سیاست معارف پرورانه پیشرو معظم ملت به ساحه معارف توجه مخصوص ظاهر می گردد. سال تحصیلی 2023-2024 در شهر پنجکند 157 مؤسسه های تعلیمی و 20 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی فعالیت داشته، در آنها بیش از 70,000 نفر از جمله 34,389 نفر دختر به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در شهر یک مؤسسه تحصیلات عالی و 3 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی فعالیت داشته، از روی بیش از 30 نمود اختصاص متخصص تیار می کنند. در این مؤسسه ها 398 نفر استادان به کار تعلیم و تدریس مشغول هستند که 18 نفر آنان پروفسور دکتر علم و 16 نفرشان نامزدهای علم می باشند. مؤسسه های تعلیمی با لباس یگانه مکتبی استحصال وطنی تامین می باشند و نقشه استحصال
либоси мактабӣ 100,584 дона ё 103% таъмин карда шуд. бо мусоидат ва дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, дастгирии соҳибкорон, саховатмандон ва падару модарон тӯли 11 моҳи соли равон дар самти таъмиру таҷдид бунёди муассисаҳои таълимӣ ва барои мустаҳкам кардани пояи моддию таълимии муассисаҳои соҳа корҳои зиёде анҷом дода шуд. дар давраи ҳисоботӣ дар назди муассисаҳои таълимии 94 6 адад, 36 3 адад, 37 2 адад, 58 6 адад, 46 6 адад, яъне дар маҷмӯъ 23 адад синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. айни замон сохтмони 116 адад синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳру деҳот идома дорад. зимнан муассисаҳои таълимии шаҳр арафаи соли нави таҳсили 2023-2024 аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда, барои давраи тирамоҳу зимистон бо ангишт ва ҳезум таъмин карда шуданд. соли равон дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат 500 нафар хонанда ширкат варзида, аз ин теъдод 2 нафар дар даври ҷумҳуриявӣ соҳиби мақоми сеюм гардиданд. дар даври вилоятии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст 60 нафар иштирок карда дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур 3 нафарашон соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар маҷмӯъ 55 нафар иштирок карда 18 нафар соҳиби мақоми аввал, 21 нафар мақоми дуюм ва 15 нафар соҳиби мақоми сеюм гардиданд. аз ин шумора 6 нафар хонанда, 2 нафар омӯзгор ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифта, 2 нафар соҳиби мақоми аввал ва савум гардиданд. дар даври вилоятии олимпиадаи фаннии мактаббачагон 191 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ширкат карда, 34 нафар ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд ки 11 нафар сазовори ҷойҳои дуюм ва сеюм ва 3 нафар сазовори ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон гардиданд. дар соли 2023 10 беморхонаи минтақавии деҳот ва 4 шӯъбаи беморхонаи марказии шаҳр, хонаҳои саломатии деҳаи Заврони ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ, Сари Камари ҷамоати деҳоти Хурмӣ, Галина, дар ҷамоати деҳоти Саразм ва Хамиртепаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан таъмир, бунгоҳи саломатии Чиларча дар ҷамоати деҳоти Саразм навсозӣ шуда, 5 маркази саломатӣ ва 2 бунгоҳи саломатӣ аз таъмири куллӣ бароварда шуданд. айни замон сохтмони бинои нави беморхонаи минтақавии Ғусар бо захираи 100 кат аз ҳисоби буҷети вилоят, беморхонаи минтақавии Чорбоғ бо захираи 20 кат бо дастгирии молиявии соҳибкорони маҳаллӣ, маркази саломатии деҳаи Майкатаи ҷамоати деҳоти Амондара идома доранд. ҳамчунин айни замон таъмиру азнавсозии маркази стоматологӣ дар ҳудуди беморхонаи марказии шаҳр бо маром идома дорад. дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъмини нафақаҳо, кӯмакпулиҳо ва дигар имтиёзҳои муқаррар гардида ҷойгоҳи хоса дорад. айни замон дар шаҳри Панҷакент шумораи умумии нафақагирон 28025 нафар буда, аз ин 5191 нафарро маъюбон ташкил медиҳанд. ба таври мунтазам ба шахсони дар давраи ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар ақибгоҳ меҳнат намуда, иштирокчиён ва маъюбони амалиёти ҷангӣ дар қаламрави давлатҳои дигар, маъюбони барқароркунии сохти конститутсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои оилаҳои ҷанговарони дар ин ҷангҳо ҳалок шуда, инчунин маъюбони бартарафкунандаи садамаи нерӯгӯҳи барқи атомии Чернобил кӯмакпулии ҳармоҳа пардохт карда мешавад. дар замони истиқлол бо пуштибониҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон қабул гардида, барои зиндагӣ ва фаъолияти насли ояндасози кишвар шароити мусоид фароҳам оварда шуд. айни замон дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент беш аз 106 000 ҷавон кору зиндагӣ мекунанд. дар зимн ёдовар мешавем ки ҳамчунин дар тӯли 11 моҳи соли 2023 варзишгарони шаҳр дар мусобиқаҳои вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ
аз рӯи намудҳои варзиш аз ҷумла гӯштини тарзи озод, шӯхпаймоӣ ва вазнбардорӣ соҳиби 84 медали тилло, 73 медали нуқра ва 82 медали биринҷӣ гардиданд. соли 2023 дастаи саразми шаҳри Панҷакент дар мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми раиси вилоят иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гардид. ҳамчунин дастаи мазкур дар чемпионати Тоҷикистон Лигаи 2 иштирок карда бо 10 дастаи беҳтарини вилояти суғд қувваозмоӣ намуд ва сазовори мақоми аввал гардид. дастаи саразм дар 18 бозии чемпионат ғалаба ба даст оварда ба Лигаи якум роҳ хат гирифт. дар давраи ҳисоботӣ 4 майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор гирифта, сохтмони 11 иншооти варзишӣ дар минтақаҳои гуногуни шаҳр идома дорад. бояд тазаккур дод ки соли равон бо тақвияти корҳои ташкилӣ, ташвиқотиву тарғиботӣ ва фаъолияти босамари ситоди шаҳрӣ оид ба даъват 817 нафар даъватшаванда ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз муҳлати муқарраршуда сафарбар карда шуданд. ба ҳолати 1 декабри соли равон дар шаҳри Панҷакент 26 ширкати сайёҳӣ ва як ташкилоти ҷамъиятии шӯрои зарафшон оид ба рушди сайёҳӣ фаъолият мекунанд. ҳамзамон дар шаҳр 4 маркази иттилоотии сайёҳӣ, 12 меҳмонхона, 2 пойгоҳи сайёҳӣ ва 22 хонаи пазироии меҳмонон бо 1000 ҷойи хоб, 4 осорхона ва 330 ёдгории таърихӣ ба қайд гирифта шудааст. дар давраи ҳисоботӣ 3 меҳмонхонаи хурд бо 55 ҷойи хоб мавриди истифода қарор дода шуд. моҳи сентябри соли равон бахшида ба 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи Ҳафткӯл бо мақсади муаррифии имконоти сайёҳии мамлакат ва мусоидат ба рушди варзиши сабук дуввумин нимарафони кушоди кӯҳӣ баргузор гардид ки аз 13 давлат роҳбарони ширкатҳои сайёҳии шаҳр, варзишгарон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуда 8 нафар ғолибон бо ҷоизаҳои молиявӣ ва сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. инчунин моҳи октябри соли ҷорӣ ширкатҳои сайёҳии шаҳри Панҷакент дар озмуни беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон иштирок намуданд ки пойгоҳи кӯҳнавардию сайёҳии Артуҷ ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайёҳати Ҳафткӯл ғолиб ва соҳиби диплому ҷоизаҳои молиявӣ шуданд. имрӯз занону бонувон дар ҳамаи соҳаҳо фаъолият намуда дар таҳкими раванди рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳр саҳми назаррас мегузоранд. аз 161400 нафар занону духтарони шаҳру деҳотамон 74 нафар зан дар вазифаҳои роҳбарӣ ва 69 нафар ҳамчун хизматчии давлатӣ фаъолият менамоянд. аз ин шумора 2 нафар вакили маҷлиси вакилони халқи вилоят, 45 нафар вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳру деҳот буда, 6 нафар дораяндаи медали хизмати шоиста, 55 нафар гирандагони стипендияи президентӣ, 2 нафар гирандагони стипендияи раиси вилояти суғд мебошанд. дар даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан ва атласу атрас аз байни занону духтарони шаҳрамон 1 нафар сазовори мақоми аввал гардид. дар 11 моҳи соли равон дар шаҳр 2416 ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст. дар ин давра 185 оила аз ҳам ҷудо шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 85 адад кам ба назар расида, аксари онҳо ҷавонон мебошанд. дар 11 моҳи соли 2023 ба унвони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар маҷмӯъ 2772 муроҷиат ворид гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 454 ё 14% муроҷиатҳо кам мебошанд. дар 11 моҳи соли 2023 ба 937 нафар сокинони эҳтиёҷманди шаҳр аз фонди захиравии раиси шаҳр 325331 сомонӣ ба сокинони аз офатҳои табиӣ зарардидаи ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ва ҷамъияти деҳоти Урметани ноҳияи Айнӣ 170820 сомонӣ кӯмаки молиявӣ расонида шуд. татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашн
جشн و مراسم در جمهوری تاجیکستان در دوره حساباتی همیشه زیر نظر مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر قرار دارد. در 11 ماه سال 2023 در شهر و دهات پنجکند مجموعاً 2525 معرکه و مراسم های مردمی به قید گرفته شده است. از جمله 2214 عدد تویهای دامادی و عروسی، 177 عدد مراسم چیل، سال 134 عدد به دادن طعام برگزار کرده شدند. در نتیجه 20 میلیون و 224 هزار و 450 سامانی مصرف گردیده است. در دوره حساباتی ضمن انجام سنجش ها از رفت برگزاری معرکه و مراسم ها از جانب مسئولین 19 حالت قانون شکنی آشکار گردید که با رعایت قانونگذاری نسبت به آنها مجازات تطبیق کرده شد. در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند استفاده تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی طبق طلبات قرار مذکور به راه مانده شده. سامانه مقامات www.panjaken.tg، info@panjaken.tg، پاچته الکترونی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و صحیفه رسمی در شبکه‌های اجتماعی فعال می باشد. سال روان در سامانه‌های اجتماعی فیسبوک درباره سفرهای کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رویدادهای مهم حیات اقتصادی و سیاسی مملکت و جهان و شهر پنجکند بیش از 1800 خبر و مطالب و مقاله و گزارش انتشار کرده شد. مبارزه بر ضد جنایتکاری، رعایت ترتیبات جمعیتی و تامین ولایت قانون نه تنها از وظیفه‌های مهم مقامات حفظ حقوق بلکه رسالت همیشگی همه ما و اهل جامعه به حساب می رود. در 11 ماه سال 2023 در شهر پنجکند 351 جنایت صادر و به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 32 جنایت زیاد می باشد. امروز در جامعه فضای سازگار معنوی حکم فرما است. مردم شکرگزار شهر به قطعیت تام سیاست پیشگرفته سرور دولت را پشتیبانی نموده به بنیادکاری و سازندگی مشغول می باشند. کوشش به خرج داده می شود که نسبت به همه ظهورات پدیده های نامطلوب از جمله تروریسم و اکستریمیسم، شامل شدن به حزب و حرکت های ارتجاعی افراطی، تعلیمات غیر رسمی دینی، خودکشی و سوءقصد به جان خود، دست زدن به عملهای کروپسیونی، جنایتکاری، زوراوری و خشونت در عائله و غیر محیط آشتیناپذیر فراهم گردد و در این زمینه تربیت جوانان و نسل نورس در روحیه افتخار به وطن صاحب استقلال و احساس بلند خودشناسی ملی گسترش یابد. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند از نتیجه های جنبست و برد و باخت 11 ماه سال 2023 خلاصه های ضروری برآورده. با خواجگی های خلق و جنبستی با موفقیت سال روان، اجرای دستور و سپارش ها، هدایت های سازنده، نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده تدبیرهای مشخص را عملی می سازد. دایر به مسئله یکم وکیلان به مذاکره برآمدند. از روی مسئله دوم تصدیق بودجه شهر پنجکند برای سال 2024 و اجرای بودجه شهر پنجکند برای سال 2022 حسابات سردار ریاست مالیه شهر پنجکند شنیده شده. وکیلان دایر به این مسئله قرار قبول نمودند. درباره مقرر نمودن معیارهای انداز و پرداخت‌های حتمی محلی در حدود شهر پنجکند برای سال 2024 سردار ناظرات اندازی شهر برآمد کرد و دایر به اجرای نقشه انداز حسابات رئیسان جماعت‌های دهات شنیده شد. همچنین حسابات کمیسیون دائمی مجلس وکیلان خلق شهر عاید به مسائل علم، معارف، فرهنگ، سیاست جوانان، حفظ اجتماعی، صحت عامه، حفظ طبیعت، مسائل عائله و زنان شنیده شده. دایر به این مسئله به مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش، ساحه معارف و تندرستی جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته سپارش داده شد. از روی مسئله دیگر حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق شهر وکیل از حوزه انتخاباتی ارتوج رقم 28 دلیر نصرالدینов شنیده شد. همزمان در جلسه وکیلان قرارهای رئیس شهر را تصدیق کردند.
дар кори иҷлосия ҳамчунин муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо сухан кард ва доир ба ҷанбасти фаъолонаи соли 2023 дастуру супоришҳои мушаххас дод. Дар ҷанбасти кори иҷлосия раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода вакилон ва ҳозиринро бо фарорасии соли нави мелодии 2024 табрик намуд. бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иҷлосия ба кори худ хотима бахшид. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои дар фасли зимистон захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини бозори дохилӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. ҳоло дар 8 сардхона ба миқдори зиёд маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ нигоҳдорӣ шуда, ҳамчунин кишоварзон сабзавоту картошка ва пиёзро бо усули маъмулӣ дар хонаҳояшон захира кардаанд. зимни боздиди муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз сардхонаи соҳибкор Фарҳод Илёсов маълум шуд ки инҷо беш аз 140 тонна сабзӣ ва 20 тонна картошкаи тухмӣ дар шароити мусоид нигоҳдорӣ ва мутобиқ ба талабот ба бозор бароварда мешавад. ҳамчунин сокини деҳаи дашти малаи ҷамоати деҳоти Соҷина Раҳим Фахриддинов аз 3 гектар замини саҳмаш беш аз 180 тонна пиёз роёнида, онро дар ҳавлии худ ва фарзандонаш барои нигоҳдорӣ гузоштааст. ҳоло ӯ бо харидорон ҷиҳати фурӯш машварат дорад ва барои кишти барвақтии картошка низ тухмӣ захира кардааст. чунин захираи фаровони сабзавоту мева дар дигар сардхонаҳо ва хонаҳои деҳқонон низ зиёд аст ва он ба танзими нарх дар бозор мусоидат мекунад. ҳамчунин зимни боздид муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз пойгоҳи обкашии Дупула ки тавассути он беш аз 2200 гектар замин обёрӣ мешавад, гуфта шуд ки инҷо барои обёрии 220 гектар заминҳои ҳудуди деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ таҷҳизоти нави ҳозиразамони обкашӣ насб шудааст ва ҳоло насбу хобонидани қубурҳо то ин мавзеъ идома дорад. ин таҷҳизот ва қубурҳо бо саҳмгузории сокинон, мусоидати мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва идораи обёрӣ ва беҳдошти замини ҳавзаи дарёи Зарафшон харидорӣ ва насб карда мешавад. соҳибкор Маҳмудҷон Боялиев чанд сол қабл дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм 5 гарбхона сохта, онҷо парвариши помидору бодиринг ва дигар сабзавотро ба роҳ монда буд. ҳоло дар паҳлӯи он дар масоати 30 ҳисса насби гармхонаи нав идома дорад. дар ин гармхонаҳо рустанӣ аз тариқи обёрии қатрагӣ бо обу нурӣ таъмин карда мешавад. зимни боздиди муовини раиси вилояти суғд ва раиси шаҳри Панҷакент соҳибкор иттилоъ дод ки ҳоло дар гармхонаҳои мавҷуда омодагӣ ба кишти сабзавот оғоз шуда, баробари ин сохтмони қисмати дуюми он идома дорад. дар идомаи боздид ҳамчунин аз вазъи кишти тирамоҳӣ, истифодаи заминҳои лалмии ҳудуди ҷамоати деҳот шинос шуда, барои дар оянда обёрӣ намудан ва бунёди боғу тогзор дар ин ҷо мулоҳизаҳо баён карда шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиғов. дар даврони истиқлол дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат арҷгузорӣ ба шахсоне ки дар роҳи расидан ба истиқлол, дифоъ аз ватан, ҳимояи марзу буми он ҷонисорӣ кардаанд, ба ҳукми анъана даромадааст. афсари мақомоти амнияти кишвар, зодаи деҳаи навободи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент Ғолибҷон Абдунабиев ки соли 2022 дар роҳи ҳифзи марзу буми ватан ҷони худро нисор кардааст, аз зумраи ҳамин гуна ҷавонмардони далеру шуҷоъ буд. ба хотири арҷгузорӣ ва гиромӣ доштани хотираи неки ин афсари шуҷоъ ва меҳандӯст, бо ибтикори муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо қарори Маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз 29 сентябри соли 2023 таҳти рақами 433 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 зодгоҳаш ба номи ин ҷавонмард гузошта шуд.
در مؤسسه تعلیمی با اشتراک همخدمتان، آموزگاران و محصلین ساکنان دهه مراسم به نام غالبجان عبدالنبی‌اف گذاشتن تعلیمگاه و پرده برداری از روی لوحه یادگاری برگزار شد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی در افتتاح مراسم کارنمایی این افسر وطندوست را که در راه حفظ مرز کشور جانش را قربان نمود، نشان عالی صداقت به وطن، پیشوای معظم ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نمونه عبرت برای جوانان عنوان نمود. آموزگاران، استادان این افسر دلیر و جانفدا از زمان تحصیل او خصلت‌های حمیده، دلیری و جسارتش یاد کردند. پدر غالبجان عبدالنبی‌اف به پیشوای معظم ملت برای گرامی داشت خاطر فرزندش اظهار سپاس نمود. همه‌ساله سنه 28 دکبر در جمهوری تاجیکستان روز کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. در همین زمینه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و سردار شعبه شهری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند سراج‌الدین سفرزاده به دیداربینی افسران مستفی مقامات امنیت ملی نصرالدین نظاموف و اماندالله نصرالله‌اف رفته آنها را با روز کارمندان مقامات امنیت ملی و سال نو میلادی تبریک کردند و تحفه‌های عیدانه تقدیم نمودند. ضمن صحبت از فعالیت شایسته و صادقانه آنها در حفظ امنیت دولت، صلح و ثبات در جامعه، تربیت جوانان یادآوری کرده به آنها سلامتی بردوام آرزو کرده شد. افسران سابقه‌دار اظهار داشتند که آنها در تحکیم سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، تربیت هویت ملی، زیرکی سیاسی و وطندوستی جوانان هرچی بیشتر سهم می‌گذارند. گزارش صبرین اکرم و وشا حسین صالحov. دستگیری و پشتیبانی از درماندگان و احتیاجمندان، بیماران، شخصان تنها، یتیمان در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پیشرو معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد و در این زمینه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تدبیرهای زیادی را عملی می‌کند. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با همراهی نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد بختیار یعقوبوف باشندگان خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر را با سال نو میلادی 2024 تبریک نمودند. ضمن پیام تبریکاتی گفته شد که به غمخواری فرا گرفتن طبقه احتیاجمند اهالی در پیام پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت تاکید شده است و آنها پیوسته از غمخواری همه‌جانبه برخوردار هستند. همچنین برای باشندگان خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر دستورخوان عیدانه، برنامه فرهنگی و تحفه ها تقدیم کرده شد. گزارش صبرین اکرم و وشا حسین صالحov. حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه مهنت صافدلانه سابقه‌داران را قدر می‌کند و حیات و فعالیت پیران روزگار برای نسل جوان نمونه عبرت است. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق در عرفه سال نو میلادی 2024 سابقه‌دار ساحه معارف حلیمه سعدالله و سابقه‌دار ساحه صنعت شهر نیاز محمد انصاری و سابقه‌دار ساحه سودا میناقل و بصیره را عیادت نمود. ضمن دیداربینی ها تاکید گردید که سال 2023 برای مردم تاجیک سال باقرار بوده. در این سال رشد اقتصادی و اجتماعی کشور تامین کرده شد. با راهنمایی های پیشوای معظم ملت در شهر و دهات پنجکند کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته. برای باز هم بهتر نمودن سطح زندگی مردم تدبیرهای ضروری عملی گردید و در سال آینده نیز برای رسیدن به هدفهای سازنده چاره‌جویی کرده خواهد شد. همچنین به سابقه‌داران مهنت مکافات‌های پولی و تحفه‌ها تقدیم کرده شد. در نوبت خود سابقه‌داران نیز برای توجه و دستگیری دائمی دولت و حکومت اظهار مینه‌داری بیان کردند.
این معنی در کنفرانس علمی ادبی که طبق سفارش رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده و با ابتکار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در کاخ فرهنگ شهر بخشیده به 115 سالگی قهرمانی تاجیکستان اکادمیک باباجان غفورов با اشتراک دایره وسیع نمایندگان مؤسسه‌های علمی آموزگاری زیایان شهر و جوانان برگزار شد بارها تاکید گردید. کنفرانس را رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با سخن افتتاحی حسن آغاز بخشیده از خدمت‌های بزرگ این ابرمرد ملت در رشد تاجیکستان، بازگشایی تاریخ غناوتمند ملت تاجیک، نقش شاه اثری تاجیکان در تحکیم خودشناسی و هویت ملی، بزرگداشت خدمت‌های او از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان یادآور نموده از جمله افزود. قهرمانی تاجیکستان، مؤلف کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی دولتی علم و فرهنگ ملت تاجیک میباشد که دوام 100 سالها همچون سیمای ماندگار و افتخار ملت کهن‌بنیاد تاجیک در صفحه‌های تاریخ و حافظه نسل‌ها ابداً باقی خواهد ماند. فرزند فرزانه ملت، خادم نامدار دولتی و سیاسی، قهرمان تاجیکستان باباجان غفورov تمام حیات و فعالیت خود را به گردآوری بزرگداشت تاریخ ملت تاجیک و منظور جهانیان گرداندن آن بخشیده است. اکادمیک باباجان غفورov مؤلف بیش از 400 اثر و مقاله علمی و علمی و عاموی می باشد. کتاب تاجیکان باباجان غفورov آینه تمدن ملت تاجیک، خزینه بی‌بهای تاریخ نیاگان و شجاعت و بزرگی تاجیکان استاد می باشد که مهمترین سرچشمه علمی و تاریخی ملت تاجیک را برای نسل‌های امروز و فردا بررسی نموده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقام و رسالت بزرگ علامه باباجان غفورov بهای بلند داده در سخنرانی‌های خویش بارها ابراز کردند در تشکل هر خلق و ملت بزرگانی هستند که نام آنها در هیچ دور و زمان از خاطر مردم فراموش نمی شود. یکی از چنین چهره‌های ماندگار فرزند فرزانه ملت قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفورov می باشد که همچون خادمی برجسته سیاسی و دولتی و راهبر اول در رشد و پیشرفت جمهوری و همچون عالم و محقق در آموزش و تحقیق تاریخ خلق تاجیک و تشکل مکتب علم تاریخ شناسی ملت نقش بارز گذاشته است. تحت سرپرستی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان با مقصد ارجگذاری با تاریخ پرافتخار ملت، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، افتخار وطنداری، تحکیم حافظه تاریخی و به این وسیله شناخت نقش خلق کهن‌بنیاد و فرهنگ سالارمان در رشد تمدن انسانیت در کتاب ماندگار و پرارزش اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان و دیگر اثرهای تاریخی انعکاس یافتند. باعث افتخار است که در این زمینه سیاست فرهنگ دوستانه پیشوای ملت بخشیده به 115 سالگی علامه باباجان غفورov آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار گردید که این تدبیر معرفتی برای بلند برداشتن حافظه تاریخی نسل‌های گوناگون کشور و آموزش عمیق این کتاب پرارزش نقش روشن گذاشت. پیشوای معظم ملت در کتاب چهره‌های ماندگار فصل علاهیده را با نام عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی به گرامی داشت خدمت‌های علامه باباجان غفورov بخشیدند. در اینجا خدمت‌های این فرزند نیکخواه و دوراندیش خلق و ملت در جاده خاموش کردن جنگ شهروندی سال‌های 20 عصر 20 که با بازمچیگری پیوند عمیق دارد مخصوص تاکید شده مؤلف نقش باباجان غفورov را در پیشبرد ساحه کشاورزی، صنعت، فرهنگ، معارف و تمام بخش‌های حیات اجتماعی یادرس شدند. با یک فرموده بنیادگذار تاجیکستان نوین پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خلاصه نمودن این نوشته حسن اندیشه‌های ما را خواهد افزود. تاجیکان واقعاً شناسنامه ملت است. در ادامه کنفرانس دکتر علم فیلولوژی جاوید خالوف چون گرداننده کنفرانس نامزد علم تاریخ باستانشناس عبدالرؤف رزاقوف، استادان کالج آموزگاری کامل جان احرارov، دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند پروینه شکورова، کالج طبی عبدالمنان جمعیف به حاضرین سبب و عامل‌های ایجاد اثر ماندگار تاجیکان فعالیت سیاسی و علمی باباجان غفورov و شهرت جهانی او را مطرح نمودند.
شاعر اسماعیل ظریفی جایزه‌دار دوره جمهوری آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت، دانشجوی کالج طبی مهرانه خدایبردی و دیگران ملاحظه‌های خود را درباره جایگاه آثار علمی و خدمت‌های ماندگار قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفورов پیوسته مطالعه نمودن اثر بی‌زوال تاجیکان و نقش آن در تحکیم هویت ملی بیان داشتند. چنین کنفرانس و نشست و همایش‌ها بخشیده به 115 سالگی این فرزند ملت در همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر برگزار شدند. گزارش میسر عطیلویeva و خیام جرایف. дар замони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати эҳтиром гузоштан ба мероси моддию ғайримоддии миллӣ, суннату анъана ва рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. дар ин замина дар гулгашти рӯйдагии шаҳри панҷакент тибқи нақшаи баргузории фестивал, намоиш, ҷашн, ид, озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар соли 2023 бо иштироки ошпазон аз ҷамоатҳои деҳот, корхонаи муассисаҳо фестивали оши палов баргузор гардид. имрӯз дар шаҳри Панҷакент дар асоси супоришҳои ҷаноби олӣ президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода оши палав ташкил гардидааст дар шаҳри Панҷакент. раисои маҳалла, раисони ҷамоатҳо ҳама мана оши палав ташкил карда истодаанд. мана ҳозир мо 50 кило қисман 40 кило ош андохтем ҳар як дигба. ҳамин ошҳоро аввал мана шахсоне ки инҷо ҳузур доранд мехӯранд, боқӣ мондаашро ба беморхонаҳои рӯҳӣ ва пиронсолон, қисмҳои низомӣ ҳамаш мефирстонем. ман аз фурсат истифода бурда тамоми шаҳрвандони шаҳри Панҷакентро ба омади соли нав табрик ва муборакбод намуда ба ҳамаи инҳо ба аҳлу оилаҳошон пеш аз ҳама сиҳат, саломатӣ, умри дароз, ризқи фароз мехоҳам ки дастархонашон пур аз нозу неъмат ва аз нони гандум пур бошад. дар фестивал ошпазон ҳунари худро дар таҳияи намудҳои гуногуни ин хӯроки анъанавии мардумӣ аз навъҳои шолие ки кишоварзони шаҳри босонии Панҷакент истеҳсол мекунанд, аз ҷумла навъи машҳури девзираи Панҷакент нишон доданд. бояд гуфт ки оши палов яке аз таомҳои миллӣ ва асосии халқи тоҷик ҳамчун мероси фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. оши палов шоҳи таомҳо мебошад. дорои анвоу аксоми мухталиф буда, тарзи таҳияи он низ дар миёни миқёси Тоҷикистон гуногун аст. аз ҷумла дар Панҷакенти босонӣ ба таври хоса пухта мешавад, ки аз лиҳозу рангу таъм ва бӯяш низ аз оши паловҳои дигар шаҳру навоҳии кишвар фарқ мекунад. бояд гуфт ки баргузории чорабинии мазкур бо мақсади эҳёи рукни анъанаҳои гузаштагон дар хӯрокпазӣ ба ҳисоб рафта, он ифодагари рамзи сериву пурӣ ва дастурхони ободи тоҷикон ба ҳисоб меравад. зимни боздид аз фестивали оши палов муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ иштирокчиёни онро аз номи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо соли нави милодӣ ва баргузории ин намоиши ҳунари мардумӣ муборакбод намуд. ҷоиз ба зикр аст ки оши палов яке аз хӯрокҳои миллии тоҷикон ба шумор рафта, бо ҳамин ном дар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, давлатҳои Афғонистон, Эрон, Туркия, Озарбойҷон ва дигар кишварҳои олам паҳн гаштааст ва он бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ҳамҷавор ба фиҳристи мероси ғайримоддии созмони ЮНЕСКО шомил шудааст. ҳамёрони гиромӣ қадр, дар ҳафтаи нав барои ҳар яки шумо нахуст тани сиҳати бегазанд, бахту саодати баланд ва комёбиҳои дилписанд орзу намуда таманнои онро дорем ки мо ҳамагон бояд ифтихори бузург ватани азизамонро дӯст дорем ва таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш
در آبادی و شکوفایی این کشور مقدس سهم ارزنده خویش را گذاریم.